Lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlo akhoi puta kirim kro jui pathu aklamalong Believers Eastern Church Difu Diocese ke parlo Chokihula Mission Provan Youth Department atum pen patir pipon si football penalty shootout tournament ki bipon labangso ke pathu ki bipon ang kok atheke muning surihni ra ingkora hini aningkan Difu Diocese Believers Church Silver Jubilee Katalon Ponjaphan fundraising aphan pusi patir pipon atum phirangke angno nang pachini dun lapen phirangke atum kahumri damahut anke kado kawe team thongkebrai si an join dun edloputa nang pachini dun lapen non ke join dun ji atum ta do olang puta ningje pon labangso ke pathu pon Reverend lapen linesman ke do atum jiten phangcho Dilip ingti lapen John ingti atumsi ingkrung ingsaidun lapen manpeng aluhi amanpen Reverend Father Nempurai Khumba Difu Diocese Eastern Believers Church Wikel General Reverend Romanson Crow Chokihula District Chairman Reverend Binon Das Bogijan District Chairman atumche tongdun si pathu atumalong aning parungdun penalty sort out আৰু ইটো অৰ্গানাইজ আমাৰ বিলিভাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ছ অন বিহাফ অফ ডিফু ডাইচিছৰ পৰা কৰা হৈছে আৰু ই এটা আমাৰ বিশেষকৈ আমি এই আয়োজন কৰা এটা আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু এই উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ আগন্তুক যি আমাৰ চিলভাৰ জুবলি আছে 2022 চনত আৰু এই 2022 চনৰ জুবলিৰ এটা ফাণ্ড ৰাইজিং এটা অৰ্থাৎ আৰ্থিক দিশত সাহায্যৰ কাৰণে আমি এই টুৰ্ণামেণ্ট আমি পাতিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক এই জুবলিত সফল হ'ব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ আৰু আমি আহ্বান কৰিছোঁ সকলোকে এই জুবলিত আহিবৰ কাৰণে আমি অন বিহাফ অফ আমাৰ বিলিভাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ছ ডিফু ডাইচিছ হৈ সকলোকে আমি স্বাগত We are arranging this open football tournament penalty shootout in aid of Believers Eastern Church Silver Jubilee 2022. That program will be on February 26 and 27 at Taralangso Difu. So for that we are arranging this football tournament as a publicity as well as a fundraising program. So I want to appreciate and thank all the team of this Chokihula area for coming and participating and giving your support. And I pray that God will bless you. And also I want to extend a welcome to everyone, invitation to everyone to come and participate in that Silver Jubilee program of Believers Eastern Church on February 26, 2022, where all over Karbi along the believers from all our Karbi along will be coming and attending the meeting and spreading the good news of peace and unity. So for that, I welcome all of you. And finally, I want to once again thank you for the program apan ke pachun thegi phansi nilitum fundraise phansi no nilitum abang putin stami nilitum believers stand church of pastor nilitum tem capacity bomlo elo nili pho Tarabasa Enter Club Men Football Championship ki pathu angdung kiti pathuta eson okpra naphan mesen lapen ongdung atum pathu anat kachi hong ason si thek ponlong Hulini constituency ke parlo Tarabasa Sport Association along Hulini MEC Dorsing Ronghang Ranger Dhoniram Ronghang IC Phuluni PHC Dr. Sarthi Ronghang Phuluni Center Municipal Board Chairman Moja Singh Ronghang Apo apai amen pen Karlitang Langkung Ronghang lapen Karlitang thangpite rangpi atum amen pen si Matijong Niphai Kep Arni Football pathu angdung kiti ki pathu kecheng apor ki thomalom pen Tarabasa pathu akramalong Enter Club Football pathu kangcheng ponlo Football pathu angdung kiti along an chipa ledon atum lake cleared up FC lape New Dream FC atum henlo Korkanthi constituency ke parlo Denta Ghat Dongka Chingthu pathu aklamalong Karbi Locharli Ateran asong ahin pen patir piponsi ingdeng for all Karbi Anglong Enter College Competition ke paman pon along Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Monghang ahin pensi ing samjen pen lo e ing pupon Karbi Anglong nijang nihang non obekimi riso ijang atumaphan Amina Alamki lapen Amina Jutang Jubat Aron Atang kaiketa kirim kibi wethek je aphan Cheteng ni nedet je aphan Karbi Locharli Jutang Ateran ahin pen
2017 aningkan pen pangcheng ponsi non ing dengpho arani abangke denta ghat dongka chingthu pathu aklamalong si all enter Karbi Anglong cultural competition ke pamanpon bangso ke chengsi arani along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pensi denta ghat longmir jeng college sitame ing pupon lapen longmir jeng college along lo than bang atum aphan do anta appointment letter sitame pajerpon bangso phi korkanthi constituency BJP Mohila Morcha ahin pen Dr. Tuliram Ronghang aphan karchu ajai mek padopon lapen kado kawi pen longkrip di college atum chetong dun si RD bidun bangso ingdeng pho all Karbi Anglong enter college Karbi cultural competition ke pamanpon along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Raju Tiso lapen EM Khonsing Rongpi lapen EM Kache Rongpi piatum KL JA President Songja Tiso lapen Secretary Akas Rongpi atum chetong dun Longbamon Rongpha report PK News Karbi Anglong. Let's see. Thank you. All Karbi Anglong College Karbi cultural competition. So moving forward, denglo. So pon bang. Karbi Loachabli. Hello. KLJ Lembang Pikenhan. Uthap Pengsongan ke mai phasi chuni rilo. Culture. KLJ Lembang Pikenhan Pengsongan ke mai phasi chuni rilo. Athili ken uthap ini bhani khana lohi bachini ning buchna. Asi Bari lapen ke lahai. KLJ Lembang Piken nang itung Pengsongan ke mai phasi chuni rilo. Students tu mapan laso. Loga chali tu mapan laso. Our psyche people bang ke lagi. Miwala mo atau itu Karbi Anglong Autonomous Council pen kami cerap college long itu ana college long kami tengah culture bang ini tengah di dan jubat lahai tengah lam kami ini tengah itu lahai bang kita ini ada jip lang terus kapuri pun berbagi Karbi Chali tengah cara ini ngomong dulu langsung saya tinggalkan dalam ngomong opsi tapi kicing sih kami ini lah solar plana langsung alam keman pen kini gitu dono gitu apa ni man kini gue cerap lo ya pirtia dang cuma itu mungkin recognize to 6 kilometer ya Karbi itu man ya mitang dan jubat mitang alama gitu mitang pending support to mitang lung tomo to langsung sini bakasi itu man kata 6 itu Autonomous Council kasi langsung pasti lah government of India sih mana recognize pasti lah hai bang itu sini dia Along the non we kimia tum yong sila so lahayong si chitini at long the mo awi bagi chitini asila so bangke Karbi Anglong angbong pen kipa phidun hup nai lumbajong ahawar aparman kipa ching thurdun thekje aphan akemang paduponsi kaike ta do desang se rat asai kiklem chepaduk pikrup lapen rat akisung katora apor ahutsita kaike ta rat along arjabdun thipsi kacherap kachete dunwer abang phul lapen lumbajang ahwar radaphan kaike ta aning kachete nai lapen kaching hon nai asong japo dhonsing kramsa langso liet amethang ahem along amat karcho amai ingni si is Karbi Anglong BJP amai phu dhonsing teron aphan chophapang jangpon lo lapen Karbi apoho epak pen manpeng pi pajirsi karcho padopon lo lapen India Prime Minister Narendra Modi kaningje ना खाऊंगा ना खाने दूंगा लपेन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अलाम थे अतेंग पेन पाचे तंदुन थेक जापान पूरा टीम Karbi Anglong अमायफू मते Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang langsoli et lapen borlangfer ahawar aphanta tanpang dakpon tanglo lasi laso ateng pen non head jong langsoli et lapen borlangfer town committee chairman arpu kedengdun kamsing timung lapen arisang ho bang trok ward commissioner abang phuatum aphanta Karbi apoho epak pak pen manpeng pen pajirponsi karchopon lo lapen labangso karchopon amai along kachopapon manpeng aluhi sarpo kachetongdun KASA chunbang Dr. PhD Pankaj teron Karbi Anglong Autonomous Council nominate MEC Sima Ronghang pi lumbajong VDC chairman Bidasing Hanse Inglong Kiri Limes chairman Babul Inghi LYDC amaipu dhon rong pharlapen lumbajong ahawar ke ongdung thek reset lapen cherok tok abang phu abang phiatum chetong dun si RD do jot ing samjin pen mai pachun ponlo lapen non eprang ke bang jilang apora huchita koson si lumbajong ahwar
ke paching thodun thekjima apu thakai ke da bidi sore chethan chepare seroy ke dober thekji aphan apu thakka arsik je pen chethan chepare ponsi chetong dun arada tumdo anchoran esan chorin raproi pen mai bajut ponlo manja pen junison nongpi report ke news Karbi Anglong. Itu metang ajutang juba lun lam pen cenglo itu Jepang cupo nang ya pang nili la kapre a meeting long stami nili nung sepu kalidet stami Karbi alun pen stami nili dun pon mono kasi lahai bang itu khai ajutang juba aprom puthi bangke party no hokle do stami itu metang ajutang juba da bangke donai pu kamata pen nili pen pon penili metang stami rongkerani pulute nili pan odak stami kurusara sonili panahan nili metang si jor kirno jadono ki oda in long resource ni odono ani kan lang stami ni si metang ajutang juba ke pawiru de ya pansi nili anu se paching thori pansi rongker do out long stami nili kidu